Hello everyone who is watching me right now. Amazina Mainta MCADB, the entertainer. Nchiza kwachile Apex TV, the online TV station on Western Uganda. Of course, you can as well follow us on Facebook, YouTube, Twitter. Yes, na Instagram. Buramuona kufuna information ejione kwata habeshongos ba Western Uganda, Africa. Is buramuona of course kuleta information eji. Right now, as of course nafuna omwe urukwebembera beshongos ba Western Uganda. Of course nakona tugambiro recently by being a whole community cleaning. Yes. Batambura mutawuni yambara yon of course bakirininga so nyine ngo abana tugambira ibyo byo mitambura bita nabwo kibashaze no korecho nabwo nchi bine plan china nachi byo nahe nyine aha Apex TV hamwe na ADB the entertainer nakwakira munyano wanje ninye nakira right now twa kure abarebi ba Apex TV abarebi ba Apex TV Uganda nashemerwa kubashanga nashemerwa nanye kubareba kandi nashemerwa gamba nimwe amazina ni banyita Brother Wilson and chairperson wa Western Uganda Gospel Artists Mission and chairperson wa Western Uganda Musicians Association nanga shuwema chiriya no ugam ekindi no wema kandi ndi akachiko akakurira association za Uganda arengo rwihanga ryona. Yes. Amina, thank you so much. Of course, nkuyagambira nwakwebembera abeshongos ba Western Uganda. Of recently, mbemwine ho community cleaning. Mwayitoreta uniyambara buramuhona mu cleaning kabeshongos bona. Ngambira kintu echo. Kikarga nkahi ntabwo nki mwacuziye kugira ngo abeshongozi mukore kintu echo kikatandika kita. Yes, itwitwe nkabeshongozi kandi nkaba leaders. In fact, turachi planning ngire tutyo mu ndugumwe nkabugabugana Daniel Ayebare abinjo bakweta MVP twa planning ekintu echo twagira bundu kutwakubasa kufuna beshongozi bona tukabagita tukakore ikintu kimwe tukafuna hizobe riyo tukakirininga town. In fact nanga tukatwine hona no mpira Dana Ayebare nakora na Radio West so twikirizana kugira ngo akore team ku rugom Radio West nanye nkore team ku rugom beshongozi tukora izobe riyo kore charity nanga si community cleaning town yambara turabara be mutu cleaning of course nebe cleaningire konkani turabara bamunitwe nkabantu deno mwabaziyo tuzana ho mpira kandi tukakikora cyaba successful abantu bashemerwa abeshongozi bona bija bakijo mu bwingi twayera twarabira kimumba spaka twargomba spaka twazum tax spaka twaza streets nka garage street twargayo twaza aha Buremba road twargaho twaza high street twashuma twikama imbege meno tukakora idea je karga kai kugira ngo muyije muzo mutawuni muze cleaning ikarga nkai idea jo kunabwine na Dani Ayebare hine kindi kitabe twatebekanise ho kare ko so tujya twabwe nco mwako gutakubasagara tukatebekanise ikindi twikirizana kugira ngo cyane kibasika tukiretero mu ngeri yo muzano twatebekanseho muzano ko kuna nakugambire de nakasheshe tukubanza kweyera so niko twakozire twabanza twayere town twamazire kweyere town umwabaza twagera tuta so entebekanise kabetari kugira ngo ba tukakora nka strategy nangachi konkechi twakozire tukamitinga twaganira twamazire kuganira twakora uburango twakosa social media yo kusinga twakoraho group y'abeshongozi bona twahita abeshongozi bakabaraho mu bwingi bakakunde kintu bisha bayera abana babaho umushana gwabatera umucucu gwabate konka bakore kintu abo kunda kwabo. Yes, jangu kikakiri ize kugira ngo gathering y'abeshongozi abo bona kiri ize ninga kikabaza cyabagumera kikakitanguhiye konka of course leaders umuntu ko kuza kuba leader abantu abakuza kuhereza kuba like mukuru wabo nanga nkarida wabo nabana bakwicereza kandi nabana bakwesiga so kutwargiraha twabeta twafuna amasimu gabo twaganiraho nabo bikirize ikintu bakikunda abeshongoza bamwe baburengero izo baruga Kampala bija abanka bakabare bija abisha kabija abanka hibija maybe abakubasa kuba batarizire n'abatarakimanyire konka beshongozi bona bakimanyire bakafayo kwije konka kikaba kitanguhi konka bo kugira ngo of course baketwa leaders babo kandi abatorine so bakabine kubicereza bakija bakabahizoberi noja nkunkiyamba ki ninga kikayamba ki okushanga mu mwetera namutyo kugira ngo muze cleaning town noja hine kikongeraho
aha music ikinengere ikikuyambamu ahabo kuba hino kusanga omuntu atwire nahagira omweshongozi nanka atakakoraho ga concert nanga omwe takeshongoraga mu kicweka eca konka omuntu omwe ori yafuna chance egyo yo kumurebera omu town egyo tu nitwe nituba twayoreka ngo aba abantu tukutana nabo nanga si nituba twa bridging a gap kuberuho hagati y'omweshongozi na n'omuhagizi we nanga si omuntu wa burijo so nituba twitaho space egye kuberuho kugira ngo twena twabe ekintu kimwe omuntu wa burijo kaya nabasa kweyerera town ahabwe nkyo omweshongozi takubasa kugeyerera so tagire tumwenu kukira ekiri kityo nitwe katufuna izoba tukirininga town egi tubeho n'abantu bitu sibe nabo nakurwona mu town tukirininga emyara tukikore kurungi ko kutabe tukiplaningire so nikija kituyamba kugira ngo itwe nituwongera omukago gwitu abeshongozi na n'abatari beshongozi. So mukachikora of recently tugira ngo nsagumizamo kibaho every year buri mwaka ninga nkiza komari y'iki mwakoze nomanya abeshongozi n'abantu bari creative munonga nibabasa butakore icyo mwaka gwaza kwija konka bije ho bine kindi nacyo kikubasa kuretera effects ziriya abeshongozi kwikana n'abahagizi babo bakaganira nabo bakahisasa n'ebigambo bakaremo kutina yes so nibabasa butareto muri kiriya bareto mu kindi nanga bakoze iki cyenyine bacha upgrading konka still bakore effects zikushana taramu buyombo taramu ntano kugira ngo mukakore ikintu cyo bamwe bakamba bakukipinga bamwe bakukisupportinga kirabiremo maybe ikintu cyabireho abatarafune information kumara abo kuba tukatutine sponsors kugira ngo batuteka musente no manya social media netaga internet ya hati nene itaga kasente so abantu batarakimanyire of course barashemerirwe bwanyuma ho bakija bagira ati mwe nito abonye mwatusigire nyuma abonye mwatunegerectingire konka turakikunzire so abantu nkaba batarakimanyire batarashemerirwe konka abakimanyire bona tine yakigizire mu buzo. Yes. So mbwenu next year should we expect the same event okiriningo mwako mukikwire to expecting it next year? Of course abeshongozi kuko nakugambire tukore ibintu byingi tukora cleaninga konka nitukora like concerts tubwabwanira muna abafans bitu ntuzo mu magenyi tubwanira muna abafans bitu konka tutekateka kwijagumana tukora ikintu cyango kubareta hamwe. Yes ekikutureta hamwe buri mwaka like nk'ecyo kitwakozere tukarabara bo mu town tukereka ngo mwe tukutana n'abandi abantu ababurijo n'abandi abantu abatari beshongozi turiye ikintu kimwe so tutekateka gumana tubukore bintu ebyo na no kukiraho nko kucyabire kiri nkiyo nkomwe bibembezi wabeshongozo mu Western Uganda no so sharingira some of the things ebyo you know just nyonye nangu at least bemwe byakorwa o music ya Western Uganda one Western Uganda as far as music is concerned and tuenda kurabira owekitini president wihanga tukamushaba studio ya Western Uganda tuenda studio as studio ya production ekora audio na video ziriye za Western Uganda tu ijo tukaba tuyine workshop tukaba tuyine muri representatives ba government ba URSB tukaba tuyine director wa URSB tukaba tuyine representative kurga state house so twaganiraho nabo kandi twabagambira ibintu bitwakubena twetenga ekindi ntwenda kukoraho Western itwakubena twetanka nka music theater Western music theater kuko kuraba Kampala bine national theater so ito ntwenda Western music theater so program zitu nkabategeki ece kintu naco ntucenda yes kandi ekindi kitukwenda ntwenda hitendekero lya music area Western. Wow, so nice. Nisa kuba nkiyamba kita so ejo plans muzireba mu mwaka gurukwija umwaka gurukwija like when koko nakugambire ntutekateka kwija ku meeting aho abategeki bihanga abamwe abakutwara like MPs what abinaka kwate neshonga zitu of course twabamanyire tubagambire ideas zitu tubahereze tekateko byitu tubase gukora ikintu eco abo kugira ngo titwe twenyine tukuza kukikora tutukumanya ni ryaro tukuza kukikora tutukumanya ne mwanya cyo tukuza kukikora so konkani kiza kukorwa amukore kwa ono jangwe eco cyakorwa music ya Western Uganda kuza 11 isho music ya burengero izobe cyagigarurire nyuma 1 production
ekitweta quality wakora ekyeshongoro fine audio ba video kyashohora nikigamba kita kwera abe video nerebeketa kandi ne skills eta so ebyo bintu bibyagigaruyireho kacenyima yadde hati eriyo neyimuka munonga so kwanga kutukumara kufuna studio ejo twafuna studio tukafunana n'ebyo binani nkugambira music yitu neza kubera yarurengo rwa higuru munonga. So nice. Of course, John tukumisa mu misho tugamba na umwe ombebembizi ba music ya Western Uganda na tugambira kinyo kitambara kita plans niziye zibine na bukimwe cyona. Twakumizamu ngambira so far. Aha. Of recently I heard of Wema ngambira ari cyo cyo kija kitwaza kita omuntu akifuna ata right now we're not watching. Wema kokuna nakugambire Wema is one of the associations ziri mu Western Uganda z'abeshongos. It is an association na in fact ninye kujikura ndi chairperson wayo assistant na sister Charity nabande nkukuna bire nakikugambireho enyumaho. So Wema na association y'abeshongozi is open for every singer nanga for every musician no iza or registeringa oba member kandi yote kutanisa netwara gospel n'abatari ba gospel akweshongore byedine batakubiyeshongora bona ne ba registeringa babe kintu kimwe. So Wemejo Western Uganda Musicians Association, it is an association of musicians in Western Uganda. No basakutugambira bimwa bintu nko twakufunire right now nko twakufunire no basakutugambira bimwa bintu ebye kuje kuba netukorera nkitwa beshongoza batakacurire ninga abantu bona bimwa bintu bikuje tunyonye nangwe mbiwe kusakora. Wema hine bintu byo gukora like other associations Wema ne yambo mweshongozi like waba no. Yes, of course, yeah, Apex TV, of course, hamwe na ADB, the entertain, of course, ndikutwara mission pora ndikuletera information kwata our label, of course, na interviews zimwe echo ine kora throwing game kutiti ya burijo, that's Facebook, YouTube, Instagram, hamwe na Twitter, of course, kufuna information yona kwata Apex TV hamwe na beshongo zubitu by Western Uganda, Africa, na uramuhono, of course, yes, ntubantu bakusiya mpora right now, chijoni nyeyonjera yo hamwe na Western brother Wilson, of course, na tugambira biyo mitambura bita. Yes, by the way, cheme kumanyo other side apart from okweshongora ahana akora bintu ki nabo kimwe cyona ebyona henyene Apex TV nakwakira guno murundi ngambira apart from okweshongora apart from okura abantu abo nibince bindi ebyo kokora omuntu nakumanyira nkahina nkahi edb bari kunyashira Apex TV oguno murundi kukuna nagambira banyita brother Wilson kandi ndiyo mushongozi webyeshongoro byedini nangashe byeshongoro bikuhabura kunkuba ntari mukweshongora ndiyo mushubuzi nshubura an international business person ninyihe bintaheru mbere to mu Uganda mbiguza nebimwe mbiho mu Uganda mbiguza. So of course to kubasa kora music yonka music erisizono era na wano kira kureba music ino bwire bwayo butukwana tuyama kasente so to kubasa kugira ati ninza kurira inga music yonka so tuba tuyinemerwe ndije tukubana tukora kurebeka ngo twatambuza amagara gito misho. Okay, we bari mnonga of course kutugambira bimwe ahabikwataho. Yes, twagumizamu haitwa twagambira cha bibine byo kwebembera Wema Wugam sofa biryo mbitambura bita biryo mbireta enkurakura no beshongozi biryo mbireta entunguka biryo mbireta okwatansa hamwe tugambire niza kutandikana na Ugam it is Western Uganda Gospel Artist Mission nekibina nangashina association y'abashongoza bakweshongore byedini ikatandika henyuma twagirigestaringa nkakuburijo bakora tuyiguzaho bank account nebindi. So ekindi yo nigeza kukoreka nka Ugami twashikireho hare abo kuba ebigenderwa bite bya resere twatandika ikibine echo turiyo tubikora abo kuba waboyine nka concert omweshongozi netubaho tukusupportinga financially kandi tubahizoberyo tweshongora kandi omwe hatariho kasente kiryawo tu omweshongozi kakurwara nanga yagira obugenyi nanga yaferwa itwe nkabeshongozi tuyino kubaho mu buntu kikareka ngo ekintu cye twakikora kandi cyaba successful oba ni kibi oba ni kirungi tuyino kubaho ombuntu omburungi no mbubi. Yes, so ebindi of course ebintu byara to kubasa ku planninga mukagaruka mukabikora mu dakika nizo zimwe konkani tuza kugenda tubikora mpora byona nitubimarayo.
entano serya abine bimukozire hat so far nebimukozire mwakozire kare neha iyo kucyoteje n'entano so abuko abantu bokusinga ubwinji bagomba batandike bibina mbigwa n'entano so cyo kujyota at least twizira nakantu wakana naka niko karuho nomanya association zenyinje cyabenche zitera hansi one obworo association zikazibura income nanga shentasya ushanga zagwa konka tukafuna chance twagira president akunda associations hatebere ko umuntu ko kuba ina association mwargaha mukamucirira nabateka mwentandukwa sako wazuhurire namwe turiyo tuza kwigura we masako so eshaha yona noza kurra twaye tabantu tukuza kugigura so kuba twine ikintu like twine obuhagizobo kurwo mu government association tuzukubasa kugwa association n'icyabe kizigwisa no butagira sente ushanga waza kuregisteringa usanga waza kwiguza bank account no mu wabarezo kutekaho konka hati ko kugira oti government eba yakwishirire mu kiguza account mwashaba mu government yabahereze ntandukwa mutandika mukora so nintekateka association zaza hati ziri nkezira mane zakare zikazine sente zikurwa mu government zakare zikazigira abo kubanyo emyaka yinashye mu nsomu nintekateko ejiji niyo season eyinkutekateka government yijukire kugira ngo urebasa kuyamba abantu nanga kurakuranisa abantu kurabiro mu associations konke nyima zikazitari yo kutwariza hamwe. Thank you so much. Hat mwen plan neha erukurata ho sofa emilyon mugariraho wema hamwe na ugam haro concert sezo ruheze umujyi mwera kuza kora ninga emkwenda kuyamba habeshongozi nomanya association zezi buri yemwe yine mission yayo yine objectives zayo buri yemwe kare yine targets zayo so like nka yabeshongo zakashongore byedini ababona barahanga nibikiriza mnongo mukwereza kusinge binde bintu so bine ideas nanga shi objectives zabo eziba kwenda kwikiriza konka nazo bariyo bazikora bariyo baburengiri bariyo bongera ha music yabo bariyo bayambana bari eriyo etambura kurungi wema ne ya satura emixingire na gospel bo basa butababiriya basa kuba mu byabariya konka mixingire so yo ebigendera byayo okora music nungi okwikana n'abeshongoze bakahikana hamwe bakanywana bakakora music y'umurembe okukora studios nungi okukora nkukuna nakugambire music theater so byona biri mu plan nebimwe batandikire kubikora so ikindi yo ningeze kukoreka twagomezaha umbwiro bumishe myaka nk'etano music yaburengera izoba neza kubera yahigura munonga takubasana kucikiriza. Apart from music, do you usually take a step kugira ngo umuze wonko mbintu ebindi mbene byo mwazamu like ebyo kugira ngo biretere entasya abeshongozi ningana mukomacha music chonka like mwinchine home plan cyo kugira ngo right now brother Wilson wotine nkamurmo ninga wotine cyo cyo gukora mugire kumwanyamba out of music we bari mnonga presenter edb kokuna nagambire ebyo bina byo na association zona is planning akoraho concerts like root concerts ni manyisa like from Balala kusangano za kurugambarra oze Kabuhe oze Kasese oze Fort Potro no basa kurugambarra oze Ntungamo oze Kabare oze Rukungiri oze Kisoro ezo root concerts ejejo neja kuba emwe ahantasa za binebyo kandi cywane obuze cyemerumo of course bururukiko rubona iri kuba ruri ntwikirizibwa nanga turagirwa buri yomo kumanya umurimo gwakora yabatine murimo mukareba numbasa kumuyiyiza murimo numbasa kumadvisinga manya hino umuntu wo kushanga atakora konka just kuriyo kugira ngo takafunde advice tine muntu yamuhira advice yo kubasa gukora takamanyiro mu gashogo ryo mukora yohakereyo so umburukiko kuba turumu ebyo bintu tubiganiraho tuherezana advices tugambara no burunjo buryo mu kintu nanka obo buryo mu kintu nanka kirebeka ngo twarugamo abantu abo mu gashunyenzi nubici ebyo muntu ariko twihendera by the way nubici ebyo muntu byo kugira ngo nakuferwa yatachini nje binebi one toyinaho kuza kushanga beshongoza abandi ngo mukwatagane nanga shi ofuno bahabuzi bwabo two to kuza kumanya music yawe nange yabo
netaneta tokuza kumanya quality netari quality tokuza kumanya music enungi nembi 3 tokuza kufuna advantages ezinke zinani nkugambira ngo kutukwikirira government like nka government eriho hati netuyamba mu ngeri za capital etuhereza kasente tukateka omusako zitu tubasa kwetungura nkitwe nk'abantu ebibyona no ferwa ko kuferwa nanga wafuna omukoro gona torafune bakuyamba so nikibari kirungi wakahikana n'abandi abantu owakubana ndakushira right now nko muntu like omwebembezi wabeshongozi ba Western Uganda akakufunata tugambire platform zone muntu ya kwaza kufuniramu waba nonyenda ndi hame kutuyona no basa kuza Facebook o typing Blow Wilson no za kundeba no basa kunteresimu tinkubora wanyenda wambuza no mfuna na kandi mbasa still kuhereze namba yanje yesimu no basa kutera 0702 72 66 58 waterejesimu no ntungaje brambaramba. Okay, Facebook Bro Wilson. Okay. Twitter handle Biona Bro Wilson 1 Twitter, Instagram Bro Wilson. Bione ebyo nduho so wanyenda tukumburwa no mfunaje ombwijire nikigambo cyo kwenda kusigira abakurikira right now abarebi nimbashaba kutuhagira nk'abeshongozi abarebi ba Apex TV nimbashaba mutuhagire nk'abeshongozi mubeni ito mu concerts zitu mubeni ito mu launches zitu mutusupporting kandi nishabana government officials mutukume mutuhagire nito kuko tukubahagira yes mutuhagire ito tubahagire tukwatanise agara hamwe nugo gatigufa. Amina, thank you so much mbamweta brother Wilson. Of course nkwana tugambira atyo information eri kwata habina ebyo mu Western Uganda wema hamwe na ugamu nimba simira kimwe abantu mashitotanchira n'umukadachiga nkaka. Of course kamera haro Conrad yes hamwe na ADB the entertainer of course okuletera byona ebyombe kwata habishunguzi ba Western Uganda Africa na Bramhona throwing game kutiti ya bulijo Facebook YouTube Instagram na Bramhona kigambo na Apex TV UG ahandi gira izoba rungi.